Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista elenka f'dettall kif se jsir it-tnaqqis finanzjarju fil-qasam tas-saħħa u dan wara li sar magħruf li l-Gvern se jnaqqas 8 miljun euro nofs mill-baġit tas-saħħa wara li l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-baġit tal-Gvern Malti ma kienx wieħed realistiku. Mill-figuri preżentati mill-kelliema Laburisti Mary Louise Colero Preca u Anthony Zammit joħroġ li l-Gvern se jkun qed inaqqas l-ispiża tiegħu fuq it-trattament tal-kanċer b'iktar minn 9 miljun euro. Il-Gvern se jkun qed inaqqas aktar minn 350,000 euro mill-Programm Nazzjonali tal-Iscreening tas-Sider filwaqt li se jnaqqas 200,000 euro oħra mill-Pjan Nazzjonali għall-Kanċer. Tnaqqis ieħor sinifikanti se jkun dak mis-settur tal-kura primarja fejn se jkun qed inaqqas l-ispiża tiegħu bi 300,000 euro. Oriġinarjament kien allokat 900,000 euro u sal-ġimgħa l-oħra stess il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li jrid isaħħaħ il-kura primarja u jżid l-apparat fiċ-ċentri tas-saħħa. Mary Louise Colero Preca żvelat ukoll li l-Gvern se jkun qed inaqqas 22% f'overtime il-qasam tas-saħħa. Kien hawnhekk li l-Professur Anthony Zammit staqsa kif il-Gvern irid jindirizza l-waiting lists meta se jkun qed inaqqas l-overtime b'dan il-persentaġġ. L-ispiża biex jonqsu il-waiting lists ser tonqos ukoll b'100,000 euro. Ser tonqos ukoll l-ispiża fl-istrateġija dwar l-obeżità b'60,000 euro. Kif ukoll l-ispiża fil-politika dwar is-saħħa sesswali b'20,000 euro oħra. Il-Gvern se jnaqqas l-ispiża wkoll f'entitajiet tas-saħħa fosthom 1,200,000 euro mill-Isptar Monte Carmeli u iktar minn 9 euro mill-Isptar Caringrek. Colero Preca u Zammit qalu li dan it-tnaqqis qed isir minn fuq il-marit u l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà fosthom l-anzjani. Saħħu li dan it-tnaqqis juri kemm Gonzi PN jgħid mod imbagħad jagħmel mod ieħor. Dan it-tnaqqis sar fi żmien meta l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar f'xarejn nefa' 10,000 euro, festini, platti tal-fidda u fjuri.